Kuruki ngakurikana ube kuthurokera botu kurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthuroge tuthingatiria gukurukira website yetu ira ni merudigital.co.ke rietwa ukambita Gloria Mwirigi. Nyingi cia skuru kwirikana itibangite kujukia na ba junior secondary. Meombithe baingi bure kugwata ukomwo ni tuthiritwa marwa. Abisa bahaukaria Igembe North guchwana na gundia tuthiritwa marwa. Tukiambiria ripoti ni chionenie imwe chia skuru batibangite ni utuba mathomo ja junior secondary kuthingatira itua ria cieri kuthamia bamwe baana kuma cukuru iji gwita iria ingi no ntubo ikithingatirwa narwa nirio aritwa ba junior secondary bambirite gutonya skuru mwandiki wetu wante Ndagara wa iguna na riongite skuru Kathomba Mirigone ya Tharaka county ya Tharaka Nithi ni ukuona uria manto Jakarangi. Wanafunzi wa shule ya msingi ya sekondari wameanza kuingia shuleni. Wanafunzi wameanza kujikakamua na pia wasasi ili kujiunga nasi. Inde nese mugambi mwalimu munene kwa matande ila ni moya chukuru inengerete kanya kunenganira maurutani ma grade 7 kana junior secondary school. Ere ndionga yeto kiona ni moya chukuru gachombete kwethoro ikebanga ni kenda bomba kwethoro bakiamukira rito tayari kunenganira kithomo giki. Mugambi githutariria bena mitaratara kugana mona irachibia kugana bia kuthomitheria rito baba. Tumejipanga vya kutosha, tuna vyumba mbalimbali, chumba cha kompyuta kama tarakilishi, tuna chumba ambacho kinafanywa science lab, na pia tuna madarasa matatu ambayo yanaweza kuchukua wanafunzi takriban 120. Kwa hivyo tunawahimiza nyote na tunashukuru kwa vile wazazi wameanza kuingia, na ni furaha yetu kwanza kwamba tumeanza sekondari msingi katika shule yetu ya Matande. Monkera kunkorokia rito 15 kwethora bakinyete chukuru eno na mbera na kuongera rito barata yale bathomagira chukuru eno. Niko na takriban wanafunzi 16, wengi wao wakiwa tayari washafika katika shuleni, na nikitarajia wanafunzi saende kwa kuwa wazazi wengi wameweza kuwasiliana nami kwamba wataweza kufika siku ya kesho na siku inayofuata. Tuna vikundi viwili, wale wanafunzi ambao walikuwa nasi na pia wanafunzi ambao wanajiunga na shule hii ambao ni wageni kutoka shule mbalimbali. Kiore kethoro rito ba junior secondary school bakomba kwethora bagekira uniform imana barabange mugambi githutariria bobo. Kwa kuwa hii shule ni sekondari msingi, bila shaka tuliweza kubandirisha sare ya shule ili wanafunzi wao watakuwa na utofauti wao kutoka grade ya kwanza hadi grade ya 6 na darasa la 8 ambalo iko katika mfumo wa 844. Lakini katika sekondari msingi wanafunzi hao wako na sare tofauti ili kuwatofautisha na wanafunzi wa shule ya msingi. Tunaweza sema tuko kwa uwanja mmoja, lakini wanafunzi wa shule msingi ya sekondari tumewatenga mbali na wanafunzi wa shule ya msingi. Kere chukuru ya turiongerete na chukuru ya mbere kwethoro kiandikithia namba ene ne yari mobaraba kethoro bakirutana kithomo giki bakiandikithia namba yari mobarandatu. Sisi kama shule ya Matande tumejipanga vya kutosha. Tuna walimu takriban 6 ambao wamehitimu katika mafunzo ya sekondari, na kwa hivyo tunajivunia kwamba walimu wao wanatosha kufunza katika sekondari msingi. Kwa hivyo tunaona tumejipanga vilivyo. Mokwe moto kirionga chukuru ya primary ya Gituri nara kinyanyo yombeta kwethoro kinengerwa kanya komba kwethoro kinenganira kithomo giki ugikomana na deputy wa chukuru na ndikome chabare na mbira kwethoro gitotariria bobo. Ntomberia na exercise very tough ya ku receive the CBC class that is grade 7 na tanapi sasa ana ipajire da wingi muno na bakenerete muno nontu bakwenda kuya ku komea kyake nderete aciari kinyambu bajire lakini still bena biuli vingi muno nontu bakwenda komea the requirements thirikari katuthata
na shukuru ne karo data mwalimu yoge tutaria tayari bena rito 35 na ibakweregera kwithora bakiamukira rito bange kuma cukuru mwanya akiongera kinya waya kwithora bena gweregera bokongera rito bange alimo batiko gana mwana mokuna mamatiko gana ana baba gerete turia gago ne ana 35 na to expect bange bange nonto so far kwena bange from other schools baya ku kromba twanya nekera bomba ku join Gituri nonto ba previous performance ya primary bara kali mbaku watu na kirazi ki ngero kia vefte na kini one of the challenges zira tuko face tutina alimu bako gana nonto so far timu alimu tu mutumere na kirazi kika ya konenea ndiko manisha kaomba kugano either maita maire kama maita matatu of which na kyo weekend alimu data challenge tu ne nonto tina mauku tutia disibuku no le mole kumba ko mya kwandu anabara to maybe oyo ngoba ka thomithwa ne ka thomithanga ngwata so nkoromba thirikari yumbe ko kurora bambu imono nikenda bomba kuturetera mama kwendekana nikenda na bana wabatira yoti wa nyuma bobangi bakiumba kwenderea mono gwa kitheria tuna facility kwana na tu tayari kuyukia na mbere ko bakoya so long as tuba support thirikari kutunengira limu bakogana iri mantoni mege uniform akiuga rito baba bakomba kwethora bagekira mugaru na barabangi akioria bundi baraba gatuma uniform ino bomba kwethora bayetuma na maguri marachi ali bakaethora bakiombana namo already tundi ita uniform na itayari twatumithirie ka boy na ka girl nikenda cia bomba kona uniform igatuma na ntukoria baraba gutuma within the market tukanda kubanengera the first priority nikenda bomba otetheka na the school baya barombe twanya tu tuma mutumira komba utuma bwega naombe kulithia ciari mbesa imbega ira aciari bakomba wa fund reporter Meru TV kuma chigombunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietendegera waiguna tutituna mbere abisa ba polisi gituo kia Rare ni bethiritwe na musako jwa guchwana na agundia tuthiritwa marwa amwe na atuchuni mirigo ya Egembe North kiri musako jo ni barikitie nkonone kana ni bombite kuthura bagikira nkonone ritankoroki ya ngiri imwe chia marwa na ekoro obairi kuma ntura ya Irindia wandi ya ntunene musako jojo utongeretwe ni sub county commander John Kimathi uria ugite bakomba kuthura bagita na mbere kuthithio nikenda bakomba kuthura bakithiria mantu ja unyuibo marwa ntereji Faith Mokiri na gututariria nkroki nyuma ya sobindegani na watho kuingia ntere sembe na kuthukia ndukembe thende mabithaba ukaria bakituo kelare ni banjirite operation yoswana na sobindegani na watho amwe na ndawa cia mbogita arabekire tempene nsobi ya munanklokia litangirie mwe amwe na aru nsobi barani ekurubele kumantorene ya Irindi ntunene wandirere Egembe North. Jana usiku tulikuwa na operation ya crackdown ya pombe haramu na iligo drugs zile ambazo zinatumika area hii, na tuliweza kuingia kwa mahali inatengenezewa na tukaweza kunasa watu wawili. Mmoja anaitwa Dorin Karemi ambaye ako na miaka 32 years. Huyo mwingine ni Asha Makena ambaye pia ako na miaka 32 years. Na tuliweza pia kupata ile pombe ambao wanatengeneza ambao ni chang'aa. Tuliweza kupata 1260, that is 1260 liters of muna. Muna ni ile substance ambayo inatengeneza chang'aa, na tukaweza kuichukua na tukaleta hapa station. Alafu tukaweza kuchukua chang'aa ile ambayo already ilikuwa imetengeneza 25 liters, tukaileta Pandei. Alafu tukaweza kupata apparatus zile ambazo zinatengeneza chang'aa. Komanda wa polisi kituo kelare John Kimathi na wetabati rabakurwa buruna nsobiendeani na watho ire kuruwa ntorene amona ndawa cia mbogita na tetera kuntuku kuendelea kuthuka niwe ndipo ndawa cia mbogita amona nsobi. We can be sure that hiyo exercise haitaendelea. Tuko katika hali ya kumaliza pombe haramu ile ambaye inatengenezwa area hii ya kwetu, na pia tuko in the process pia ya kumaliza drugs zile ambazo zinaharibu vijana wetu. Na kwa sai hao watu wamepelekwa kotini na wataenda waweze kuchukuliwa zile hatua ambao
zinahitajika. Kimanthi muthiana kuria kariba konto ko siabane na biashara cia muthemba yayo na ntote cia itumi na itetekeretwe na ende mtu na iswere biashara inge ya kurita. I want to appeal to the members of public that let them go to other business. Hii ya illicit brew hatutakubali ifanyike katika Igebe North. Mandawa za kulevya hatutakubali pia iendelee katika hii sehemu. Wafanya kazi zingine ambayo inaweza saidia kwao kuendeleza maisha yao na pia kuweza kusaidia wale watu wengine wako area hii. Because kama ni biashara kama hii ya pombe haramu itatuharibia watoto wetu, itatuharibia pia wale watu ambao tunatarajia wakaweza kufanya kazi na wakaweza kuinua hii area. Nikiripotera Meru TV kumalare irere Igebe North Mbeta Mukiri Onkonja. Tutitana mbere mutongeria wa Nthiguru Daktari William Ruto na chokerete mutongeria wa Azimio One Kenya Alliance Raila Omolo Odinga iguru riawe kuganari na gikaro na mukaririgiti wa ithurano na mianka ya IEBC Wafula Chebukati. Ruto nandi na kwenda Raila hatariria Kenya ni mbiba tirimene kwaria na Chebukati kagita kauka muchemanio jwa witho bugita na mbere munini wa mutongeria wa Nthiguru Rigathi Gachagua nethirwe na muchemanio ni ukwariria mantu jakonie thano ira itete na mbere gukujirwa ndene ya Nthiguru ya Kenya. Gachagua augite thirikari ya Kenya Kwanza igatigira kaunti mwanya iria iringithitwe ni thano hiji ikugunika na biakorea amwe na roji rwa gutumira kiri titana mbere mwekuru umwe ntigwa na arietwa achio mate kuma ntora ya lulumama huwa na kuromba thirikari imutethie kumaria na mwitonga umwe kwenda kumutunya mndajwae jurea atigirwe ni mukuru wawe miaka kathomba nandi iumiza kuthurwa ikithira murithu waba na gututariria nkroki. Mwekuru umwe ukumenyekanya cia mate kuma rutere rwa rurumani ndene ya mawa wondi Igembe South na kuririra thirikari nikende komba gutonyera na kumuonokeria mundajwawe jura jukuona ni jukuriritwe nkunyu na metho ni mwitonga umwe utikumenyeka ina umirite nikenda gatonyera kujukia mundajuju. Alafu ende ido barezera kumomora nyumba bakiwa iko tonda uyu muntu ina tutekumenya okay mafali ya tukone turiona eta wantu temia imethange kwa mbinge mbombeta kuona mundu nayo kuma mukuru wako arokwa lakini ndaike ya faino kandayira kuthalirwa nyumba yenye muntu ntekumenya no kandayira wetwa thokone kuru baibo toria nera nabo ndethira antu bakuthalia nyumba ya muthako kwara bathalia cia kuyilea na kamuthaka kamwao ende nigankuromba inya thirikari ntethia no ntunya kurara ndara njirene ndara kithakene wa ote muntu ndara cia ntwana bonthe ibaurire o nyumba cia kuthalunya batu no toro wangwe ankora thirikari nine ntethia no ntukinya nkoru o mabo mundu ayo na ta yo taitete nintemenya na nkoru athalia ora bathalathaleria nintemenya eguru baka mbambi beretwe kya tubake yongo atieromba kuringana nundingekete utege ntoke pompeto tiwa na kyo mosheyo muntu ena mbeso tebu atethia indiketo mibaronero imwa koruntiwa no ana bakyo teyo wena ikainya kakwenga na bo wende kabeze batwara ni nanjire indi nkoramba thirikari baingilia kati batone na atempteto de Chamate urori ntigwa ura watigirwe ni mukuru wawe kagita narikiti kuga we mukuru we amutigire munda juu na no twire ku matene julia mukuru wawe anenkeri ni ithe na nandi na kurigara ina mutonga ujo akumira ujo kuga munda ni jwawe na wenwe we na kinyata ito ya munda jojo onini ndera nde yonda buru ndesuna no ntonde mwakoro ntiwa na mukuru kwa asiari wengo kinyeketha nari nenge kuru imbinge mukoro kwa asiari wengo wo to watugera na wewe mwaro niwe mutanosia na ninkamura nawe mutanosia ambera we mwaro cia nkamura we mutanosia ni authe na kuma mukoro kwa rogwa ntora mundu na yogore mano tebu kinya ntetherange thangika to nyumba tonde ciagirite ningwa utekinya muntu mbomba gwono kwera ntethi kinya omborire nya musumari Chamate akiaria na rwakairu rwingi muno akiuria thirikari nikende komba kumutetheria na gutegera na ritho ririega na kumenya uma ati munda juju ni jwawe jure akuga kinya mitire rikuniwe wandite
oni maisha yako yonthe oni ngwetekia winde thinene no to itari uronde ndaritenja ndirarera njao meara niga nkoromba thirikari na nto bara buruba icio buruba kia bantethia no nto riwende nte kumenya umane ari kubora no nto inyogwa no nkwe Murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Maua One action. Muraithiria mweke wa Meru TV ukamitikiria nkethra nkimeria matani ntini chokerete nyuma ya ndarika ite korajanga kurombote kwa magaruke mutamboni. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Turntable Killer. Anuije Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turiajania onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki kodibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungotina mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko cia kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbere thaitha tucharo kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu area ni
www.cma.ac.ke kana ututumire email kere togoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Togoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthia na marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinya kinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya turi na aritwa babu den school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na betoko nogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinya kinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya turi na aritwa babu den school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na betoko nogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Utumiri mwanda wa chiambogita ni bonekene kuongereka na kiwango kinene muno kiri mbeu mbithi ba itora ria Nkando giciko mbunge kia Abore. Untubu ni butumitia aciari ba Nteru bakaromba thirikari ya county gutonyera gatigati kuthingithura ugunia na unyui bwa marwa buria bonekete kwithira bukinyiria mbeu mbithi muno haritwa ba skoro. Mwandiki wetu wa NTETO Gake Motegi na gututariria nkoroki. Nduke imbithi kuma Ntere cia Nkando ibonekanite kwinyirika anene ndawa ciambogita untu bura bwikirite aciari Ntere no gwaya bunene nio nchobi na bangi yenda akwikira mnyama ne yere o fashion NTETO yu au mita magana mbuga caire kana rimwe na nchobi ne yae kwendwa na nchobi mbuga akwena hoteli mbuga kamwe ende bienderio bya nchobi ni 10 na inko beto bakuthuka na inyo ukeza kogoro ao ugataimana na batu azokeza kogoro kathemwa kathaiciri korigara nini antu bara withira ucho iba kuona muthenya okaga ukathemwene ende hakari baba na aciari baba bagukaira thirikari kuraithiria na kubatetheria kurwa na utumiri bwa ndawa ciambogita ico nikayetire iretega NTETO yu apu politician nibo kabetire barabatega NTETO yu tero batu no tutukathira na atuthiri tayari ikeja kwithira thaa ici tutikumba kwikinya na cukuru ana bau bakathirikiria betete na bagire mbacari beta cukuru bakathirikiria betete na bakaeta nchobine u na bangine u na muciari no atena uweso no twathinire akua bakithirikiria kwayana thina ira bagukurukira aciari baba bakuria thirikari kubaikira cukuru ya sekondari anto akubi nonto ana bao bariringa rugendo ruraya bakithi cukuru Nkando gwita ndunyu bariko kilomita 100 mwana omware umete ana ntaketete cukuru ndunyu bariko agacoka kwaura na season liver ya ciura akaremwo kuna roje note ote nyanyo karabati ciekeri aya tukoria Kerua primary school gwita Mitone kilomita 100 na no komenya Mitone na secondary school Kerua primary na secondary school ende tue Nkando mwanka gwita ke naria ote secondary ende tukaromba na Giteo kuombeka twakirwe secondary school Nkando primary na tucoke tutagerwa kuraja nonto itukuria thina ukona ana bara bakwenga nthiguru kuma kilomita 10 gwitia uria etete nao na tutikuona uria tuthithia kuma Nkando ngiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi. Patrick Moji uria ni mukari wa Ikweta Central Imenti na kuromba antu bawendi wega utonyera na kumutetheria kugarura mutorere jwawe kumania na mathina agukurukira akagiteni gaka. Patrick ajirwe ari form 1 ni murimu jote kumenyekana na kwangaratana mutorere jwawe aria gukinyira akagiteni gaka amwe na kwithira athomete mwakira skuru ya kiubundi ya Meru Polytechnic obisi iria nyingi itiendaga kumunenkera ngugi nionto obwa ugima bwawe bwa mwiri kwithira butikinyanirite aria ethirite akinaina rotere rwa urio ontanda kariunda ajirwe ndi form 1 ndikwajua ndaikwa Meru general 3 months ironda daktari bonera batumenya what is challenging me thinekwa after that irona nduthire mieri ithatu ndarifa wa Kenyatta hospital akarira mieri iri in coma ndathithirwa CT scan yoringoiro yonekanire that ndina tumor niko na tumor kwa kichwa ilikuwa kwa kichwa nyuma hapa nikafanywa operation nikawekwa shunt ya ku drain water from my head through renal system nikawekwa hiyo shunt sasa nilifanywa after being there for 2 months malijo kenda ironda discharge ro kairi do discharge when ndajira Meru kairi no ndajira ndo form 1 had a passionate of education nande passionate ironda nda insist mbati uchoka skuru ande ndacoka ndesku ingere au kwetu ito mariene na ndauma Ikweta na ndiro ndacururwe bunda obimia bithatu
bikibiki kambika ya kembe jaira andairo mwalimu skuru anda thoma mariene secondary bona industry na road roba baraniria na principal abodogochi boys iro nandi baraniria nonto ndari umume iro ndaikirwe no ndaikwa MBC ndathomera no ndambire form 1 kairi ndathire monka form 4 ndathire form 4 ndone grade wambitikiria guta college iro ndetire Meru National Polytechnic ndathithia human resource management ndathithia human resource management ndathiria nandi monka gai ntona ngugi kuma 2017 my wish iro nandi now ndikuthiria iro ndagereria secure job watuika ntiona ngugi nontu bwa kwinaina na condition ye iro nandi ndiguta Meru General Hospital ndacoka Meru General Hospital kairi ndo mbitita kona neurologist nandi iro ndairwo mbita Karen Hospital branch Meru aja nandi ndiguta Karen Hospital a branch ya Meru bona bambira ote neurologist we Meru aja iro nandi bandifaire Nairobi bondifa Nairobi ndetire to the main branch ira in Nairobi ndiguita nandi ndonere neurologist nandi bagerio mpasses bampandawa mbugo meri ndetankeja after every 2 weeks ngeta ngicoka ndaja ndanyuchi athiranga coko iro barialaisire nyandawa itugunteithia pakona ndawa ire itugunteithia nandi irio bambukira appointment na daktari wotwa Dr. Sora kuma India. Dr. Sora kuma India eja Kenya kuja Kenya nandi emphasis iro na condition ya kore kari ambera they something that they are supposed to do ko gintu wabati ongitira here in Kenya batina machines chakomba kundithiria operation yu kenda kina no kithira andira ambirira ndeja beje nchoe 2.5 million which will cater for everything, transport, parintaka, na medicine na ikare nyandaktari and even transport. Mbere nyuma ya ikaro kathomba biao guchwa thiri gatigati ka MCA aba Meru na Governor Kawira Mwangaza na ndea Meru ni bachumiritie guchokia nkatho kire thirikari nene rungu rwa wathani ibwa Rais Ruto ni onto bwa gwika ikaro biti kuthira na atongeria ba Meru kuona kuri na ngwataniro. Keune kundi kamanda dancers kuma athero gaitire Regembe South batongoretu ni chairman wa ikundi mwilio yo Embesa Mirai basi umeretio sauke nkatho kire mukathe William Ruto amwe na munini oke Rigathi Gachagua nonto boso antaira ya there kire county ya Meru arakwethirete kuri na mpatho atate ka MCA ba Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza tango chokia nkatho nonto bwa atongeria ba Meru county na ba national government batongeretwe mutongeria wa UGORO William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nonto bwa kuona Meru netirite antu athuku bona imzuri kumichokereria ichokanirire taura Meru etura angucokia nkatho kire mutongeria wetu urawonere ni bwega awatanithie Meru yetu nikendeta na mbere atuma munini wake Gachagua eya arie na gavana wetu nikenda tumba kuona thiri ndene county yetu na ninge twe kundiga kamanda to asokia nkatho nto murungu na twigetwe romba ria turarombaga igitarire gambare aria twikiririe te seneti batu turi akuroba kamanda itoranirie na gavana oji mwekoro ja atwe ni atea itwakarire UGORO kuromba twera murungu na tume o maborungami tanira ngwe na MCA na tuitanira ngwe na gavana wetu na bitu kuromba ni kwethe kwina ngwataniro no ntubya na batane thiri Reune bakwakire ikundi ni bethirete bekelokira thina nyinge na ende ni bakuromba atongoria aria Kawira Mwangaza amwe na muyumbe wa Ekuru Karambuka Ilemia ukinya na kubatethia na mirandi mwanya mwanya tango cia kurethia mbori cia ukama na kenda bethira baesi kaira kamuthithu kara kanunu na baciukiria bebongwa atongeria betu muno gavana wetu ura twendete
Honorable Bishop Kawira Mwangasa ndi muromba uju ndi chairman wa ikundi bikoroka ira thina na ikundi bibinge bitumba kuthwa bikirikanwa igitaria ikundi bimwe bikurikanwa kwa ndiromba gikundi giki njorua ekuina ndene egembe na Meru County gikundi giki gikomba utethwa mono kiumbe gutethwa na nguku bari ethie nguku ndene gikundi na gia toto wana nyaka boli no torethie na tukona bia utotetha cie gundine mwagoro riracereri ageta akendia kaboli kau akona bia kuria nye kundi bia mwagoro ekundi ke mwagoro ngi kama kalia akendia karambu kailemia twakorota kinya na iroto tukiwa karambu akilokare igembe south iweta na mbere kinya musunjo neka twaringa we mateke nthaka lakini utiomba kumenya twekoroka twaikasyo tutakuringire kura lakini thai onto we mama utwendete no turikanae ituiga bwa ngoko ni yejanagwa tutasiona tue twaromba turetwa no tuko turethia wa mwe kurethia na tuko twawe twere tuthatu kwena mbesa tuiga bwisieta kwa ciangapu na tuikerie njara tore ikundike ya kamanda aturikane na etethi kundi binge ethera amwe na batwe kinya twaturikane nikenda tomba witania nwe ntu muromba ira sana ni werero ikundike kirenkuma bakethra betethwa ni atongeria Kiripotera Meru TV kuma thero gaitirere Gembe South Beta Mukiri Okonja Mreithiria omwega wa Meru TV mwankira uni utuma kuthwa tugikinya muthia jo NTETO cha Meru TV thitha tongwa chokira nkathu cha mwanya muno ni utuma kuthwa watanirite na bautiri twakamita Gloria mwirigi